खुरुमजरी इमेज टीवी मीटिंग ताबीरिबसिंगबु मेने नोंमाइ थेमना तरामना ओक्सरी ngasi nungthilgi pau pizari Joint Action Committee Against the Brutal Killing of Takhelambam Manoranjan Singhna ngasi ayuk pung 5 dagi hauraga tang kunithoi gi ayuk pung 5 fauba pung nifu-nipan gi Manipur banna Kaksing lamdam amadi masigi akoibada leiriba kulsing dasu sauna saitheng pikhre ban asibu saugatuna ngasi Kaksing kaithel kanakhide dukan singthong lonakhi leirak sorokta lanai ana ayek dharma karmagi essential service sing natana atopa lanai gi gari sing passenger puba gari amata chena khidre The brutal killing of Takhelambam Manoranjan gi JSC na lengakta pisin khiba memorandum da pung kunmari gi matam tha khiba adu lenga ki maikai dagi karigumba amata khanghalakta maram na ngasi ayuk pung 5 dagi hauraga pung nifunipan Manipur pumbagi CSO amadi miyam ga loinana kaukhiba banna maram oiraga Imphal city gi manung da leiriba lambi soro itak takna khi district amaga fauna daba transport service mathau tongna khide khwairamban ima kaithel ahummak thong amata hangna khide mahi loisang sing thong lona khi maru oiba ana layeng sang deva karma electricity amadi water supply na chingbadi mahausagum adumak mathau tauki nakal amaromda lamboi khongnang khongi apunba maira 5b amadi miyam thoraktuna akanba mawongda lambi thingba hokre lambi thingba duga mari leinana maira 5b amana phongdorakhibada hauzik kuki singna thokhallakliba thawong asi yamna pende khangbagi pangal ngamaktare khutta khulai pibiro aikoi sulan yaurage haina phongdorakhi Imphal West ki manungsan na leiba sekmai gi loitang khunau bazar lamsang dagina khurkhul takiba lambi singda uwa phaisinduna achat awok sing thingki Imphal area manungda leiba oil pump sing thonglon khi pauna bazar amadi thangal bazar khun tak lan sikhi ban sogat pasingna Singjamai police station gi manungsan na leiba kiyamgai palhan bigi mapada leiba National Highway 102 tayar mai thaduna lambi thingki Mizoram gi chief minister na Manipur gi internal affair da khut thingjilaklaga Manipur da PR thamlakpa yai haiduna maitai singbu ki halakpada maitai ekhoina ki fam thokte puwari hen hangatna yengba ama changi Manipur da juntar niphan da thokhiba thodok adu president rule leiba matamdani haina political activist sapam kangleipal na phongdokre wafam asi ngasi handa kangsupta thokhiba laibak thiba thodok amada kuki militant gi landa leikhidraba thiam konjindagi Takhelamba Manoranjan gi yumda chattuna imung manunga unakhibada phongdokhibani mahakna makha taraduna hai kuki singna maitai singda landaratuna micham miyam hathanduna leiraga Manipur da president rule thamlaga Manipur da irang nem thagani khanbadi aralba oigani maitai na PR leirabaso leitrabaso maitai macha singna kanabasu kiningai leite ipa ipu singna thambiramba Manipur gi ngamkhai ngasi khungak liba singna ngaktuna leikhigani hairaduna Manipur gi khungak liba singna ninghal nabi ganu haiba wafam phongdokhi Nigaina India na khallagadi madu khwaidagi apangwa wakhalone na khalni maitai di kaidongai da PR lakera sarkar legera leiroira ngasigi thangi bu khongthang jidagi akoi ninghanabagi wafam dudi leiroi maitai na kanagumam ta kigadab leite makhata na chahi lising ani hena thambiramba ipa ipuna ita na ngakamba Manipur gi ngamkhai se ngasigi leiriba khunngak ko mayam jina ngakhini aduna Manipur gi khunngak ko mayam na ningan bigano thamoi piction bigano akoi thawai chama kalaga Manipur gi ngamkhai jidi kalamgani yekna ba chama ga lanthengna gini hai bofam se akoi kaungroidum Loinana leikhidraba Manoranjan gi apokpa Takhelambam Prem Kumar na phongdorakpada laingangna ngakpa ngamdraba iraibak iramdam asi ngasi loijing loyada leiriba miyam singna ngakjariba asida laingak pairiba minister MLA singsu saruk yauri khallaga makoibu sogatpiu khungakliba singbu namthanaba honabiganu maira paibi sing amadi khungakpa singbu phuba chaiba tobibagi mahutta makoibu support tobiba
मतमदता मणिपुर की अपुनबगी सक्तम असी कनबा ngamgani natrabadi मणिपुर असी मांगख्रगनी हाइना फोंदोलकली पूजा की पैसा पुगीब्रा हुलाई पुगीब्रा इधर इमा लेबा की लेबा पुगीब्रा मसागी तारम खेंजना इमा लेबा की सक्तम कायबे यारो नगाचन मखतनी मसिदबु लेंगांना करी गाइनो लेंगांना असि गाइजी मसा मसागी ताजरुबा मसा मसागी सना लुपा लमथु दु गापन अखोय प्रजा मयाम ना तामजागी लमथु गा नति मणिपुर मिचम यामना थेंगनरिबा अवाबसिंग अमदी मिहान मिपुनसिंगी वाकत असि लैंगाकी लुचिंगबा ओइरिबा सीएम दा वाकतना कनादा वाकत कदौरिबनो वाकत कयामरुम थमलबसो वायल विचार अमत तौबीदबा सिना लैंगाक असि मपी मपा लैत्रे हाइबा मियामदा नाकोइनना ताकलिब्रा हाइना जेएससी अगेंस्ट द ब्रूटल किलिंग ऑफ तखेलंबम मनोरंजन की कंस्टिट्यूएंट पार्ट अमा ओइरिबा सोशल डेवलपमेंट एसोसिएशन कांगचुप की मेंबर निंगथौजम अजितना फोंदोखरे लैंगाक असिना तुमिन लैसिलिबा कया असिदा पेंदबा फोंदोकलदुना ngasi कांगचुप लंबी की अकोइबदा लैरिबा मियामना फयेंग बाजारदा पांगथोखिबा मिफम अमदा सरुक यारदुना महांगना वाफम असी फोंदोखिबनी महांगना मखाताना हाई कांगचुप सिंग असिदा कुकी मिलिटेंट सिंगना लांदारकपदगी ngasi फावबदा मैतै की मियोय तरेत की मथक्ता लैखिद्रे हौखिबा चाही की नवेंबर 8 असु सेंट्रल फोर्स सिंगी थवोंगदा कांगचुप खरांगदगी लैचोनबम तत्तोंदोन की लोइनबी ख्वाइराफम निंगोल लैचोनबम ओंबी अबेमचा साही 38 सोकपदगी लायेंगलबा मतुंग कनबंगमदना लैखिदबनी मिसी असिगा मरी लैनना सेमखिबा जेएससी नसु सीएम दा मेमोरेंडम पिसिंदुना कांगचुपता लैरिबा सिक्योरिटी की अवाटपा अमदी अहोबा असि लैहंदनबा ख्वाइखि मदुदा सीएम ना थाजबा पिरकपदगी असिबा हक्सांग लौदुना मथौ मंगम पांगथोखिबनी अदुमकपु सीएम ना पिरखिबा कमिटमेंट अदु थबक्ता ओंथोक्तबना सिक्योरिटी की अहोबा लैबगी खुदोंसाबा लौरगा कुकी मिलिटेंट सिंगना था असिगी 19 दा खुनगाकपा तखेलंबम मनोरंजन बु तमथीना हातखिबनी असुमना कुकी मिलिटेंट सिंगना मिचम प्रजाबु तमथीना हातलबा फावबदा लैंगाक असिना प्रजागी अपांबा थबक अमत तौदबा असि लाइबक थीबनी पालिबा लैंगाक असिदा प्रजा सिंगना करी वाही हाइरगा थेमगदौरिबनो अमदी थबक तौबा ngamgadoribano haibasi khangsilaktre maram asina मनोरंजन मिसीगा मरी लैनना सेमलिबा जेएससी असिना तौरकपा थबक थौरम अमदी खोंजंग सिंगना कांगचुप फयेंग अमदी मसीगी अकोइबदा लैरिबा क्लब मैरा पाइबी मियामना सोगतकनी हाइखी करी हारगा करी करम मवोंग दा कोना थेमगा सरकार से सिजनगदबनो हाइबगी वखलोंदा लाखरे अदुगा तौरइबा थबक थौरम मयाम पुंदमा से थोइबा 3 मे दगी अकोइगी मणिपुर द लैरिबा अकोइगी मैतै मचा पुनमक अकोइगी मैतै इफुरुप सिबु कुकी सिंगना अकोइजे मुथलगे हाबगी मतागुमना तेमसिंगनारतुना लान सोलैबा मयाम असिदा अकोइगी मैतै मचा मयाम अमा थवाइना पुंथा पीख्रेबा थवाइना पुंथा पीख्रबा मतमदा दे अकोइगी मपी मपाने हने लैरिबा सीएम जिदा अकोना वकत्रगदी कनादा वकत कदैगेबा वकलुबा मतमदा मोइना ताबीद्रगदी कनाना विचार मुक तौबिदैगेबा विचार से तौबिरक्त्रे वकत तो ताबिरक्त्रे अदु होइतारगदी अखोइदा प्रजा के वखलोंदा हंगनिजे मखोइना सुमाइना सुम तौ लैरगदी सरकार से और मणिपुर से मपी मपा पांद्रे है न मोइना नाकोइना ना अखोइदा वाफम जे लोना थंबिरइब्रा हाबसे कोइ हंगजनिंगेबा ngarang tang 18 gi nungdang da kaksing district ki manung sana leiba tokpasing maira paibi sinduna maira gi rally ama satkhre rally aduda matik sadraba unified command gi chairman Kuldip Singh Sindoko manipur gi kuki naw ko terrorist sing maru phangna muthatlu haibana chingba kholau kaya su lauki unified command gi chairman Kuldip matik sadraba unified command gi chairman Kuldip manipur ki satam मणिपुर की हौजिक ओइरिबा फिवम असिदा फिशरी मिनिस्टर अमदी मरी लैनबा अथॉरिटी ना नारोल दा हप्ता कांगजैबुंगदा ngaगी मेला तौगनी हाइबगी थौरांग तौरे हाइबगी पाव ताबदगी यामलबा इमा इवेल अमदी लैखिद्रबा तखेलंबम मनोरंजन की इमुंग मनुंग यावबा जेएससी ना हप्ता कांगजैबुंगदा मेला असि तौबा यारोय हाइना इरांग हौख्रे
इम्फाल ईस्ट की एसपी गा मोबाइल की खुथांग दा वारी सानरबा मतुंग अमदी मेला असी तौदनबा मरी लेनबा अथॉरिटी दा हाइरगे हाइवा वाफम थंगलपदगी मियाम इरांग नमथखरबसु मेला असी तौबसुंग यारोय हाइना इमा इबेल सिंगी माइकैदगी थमख्रे हिरम असिगी मतंगदा वांगांगलदुना मैरा पाइबी इमा सिंगना हाई कुकी मिलिटेंट सिंगना माइतै मिचम अमदी खुलंगाकलिबा सिंग नोंग मनोमगी लेप लेतना हालकलिबा असिदा करी नुंगाइबा फोंदोकनबगीदमक nga मेला तौगदौरिबनो निंगोल सिंगी अमत ngairaba कुमहै ओइरिबा निंगोल साकौबा फावबा मियामना अमत ओइना मानना लेपख्रबनी असिगुम्बा थौदोक कया असि करीमता खंगदबगी मतागुमना nga मेला तौनबा सिल्लिबा असि यानिंगदे इरैसा कयाना मोक्ता यातादुना लैरगा nga मेला तौगद्रा युमदा nga थोंबा चागद्रा nga मेला असि तौदबा यादे हाइरगना एमएलए मिनिस्टर सिंगी युमदा नत्रगा क्वार्टर तौबीरो माइतै कया सीबगी हराव फोंदोकपीरो हाइखी nga mela tongneना फिशरी डिपार्टमेंट का सीएम को मोय मानदना तौबीरमी बसे अखोय मैतै की लेबाक तदी मैतै की युमदों खुदिंग तदी मी अममम लोइन युम खुदिंग की सीदना लुखाबिना मसिंग पेक खंदना अखोय nga साब संगदे अखोय तुंब संगदे nga मेला तौगे हारगना लेहौरिबा एमएलए यांखै से कुकी की तरा लौथोखरगा लेहौरिबा एमएलए ने फु यांखै से मखोय की क्वार्टर द माय मतु मसागा तावरगा चागेरा थोंगगा चागेरा मखोय चाबिरो पब्लिक ngaji mela to ba thuk ya rồi asuk yam na miam ki thamoi na kap den sak na le ram kan mela se su tau to ba ya oi moi ki ma sai si ba ba ya to ba ni le ba ya ka to ba ta ka to to ba yo ma ho ba la ko so khoi na si ron chak ya ba sala kai khil ima ngai su mayam pham na kai khil le me thugai ba ya ba khoi na thugai jira me aduga son da koi la la jinga ki mela to ne le me adudi ngarang anga ga sidana ina pa da mukta tumna le ga khoi na sing sidanga mela to ga thong ba sa ba le ga ba lagi ta mama bi khoi ti ka pu ha di do ya go adu ga mo la to le ko si da to ba o le ko si do ba siri bu to यूनिफाइड कमांड की फॉर्म सिक्योरिटी एडवाइजर कुलदीप सिंह दा पाइहनबा हाइबसी स्टेट पु इकाइबो पीवनी हाइना ऑल मणिपुर माइतै पांगल क्लब्स ऑर्गेनाइजेशन अम्पाको की वर्किंग प्रेसिडेंट रहमान युमखाइबमना फोंदोखरे वाफम असी ngarang लिलोंग बाजार दा लैबा इमा मार्केट ता फोंखिबा वाकत मिफम अमदा फोंदोखिबनी मिफम अदुदा स्टेट अमगी सीएम ना पाइगदबा यूनिफाइड कमांड की चेयरमैन सीएम द पीओ कुलदीप ता यूनिफाइड कमांड की चेयरमैन फम पीवा हाइबसी स्टेट पु इकाइबो पीवनी मणिपुर दगी सु लौथो ओ हाइना थाबा प्ले कार्ड सिंसु सिजिनखी अम्पाको की वर्किंग प्रेसिडेंट रहमान युमखाइबमना फोंदोरकपदा तुमदबा मी हौदोकपा वाय हाइबदु मणिपुर दा कन्ना चथरी लेबाक असी मपु पांदबगुम थोखनिंगदबा थौदो कया थोलकली नोमा कांगदना मिसी मिना कया अमा यावरकली मसीदा यूनिफाइड कमांड की चेयरमैन अमा ओइबगी मथौ करी चेक्शन थौरांग लौखतलिबगे स्टेट सीगी सीएम ना पाइगदबा यूनिफाइड कमांड की चेयरमैन सीएम द पीओ सिंह चनबा चतखिबा लौ उबा चतखिबा मिचम मियामदा ओनसिलगा कुकी खुलाई पाइबसिंगना चथरगलिबा थौवोंग असी अकनबा मवोंगदा कंडेम तौई था मापन मपुंग फारक कदौरबा लान असिबो लोइसिनबा होनबना अदुमक येंदुना लैरबदी नोंग मनोमगी मी सीबगी चांग हेलकनी मसागी मयुम सांगलबा मिवैसिंगना पेंददुना मकुतक नोंमै पाइदुना इरमदम काइदनबा थबक थौरम कया अमा चथरकनी अईगी युम यौरक्ट्री हाइना लैथोकनबगी महुत्ता अखोय अमता ओइना इरमदम असी कन्नबा थौदांग लोमिनसी वायोलेंस की ओइबा मवोंगदा चथरकलिबा लान असी अम्पाकोना अकनबा मवोंगदा कंडेम तौरी हाइनासु फोंदोखी लोंदे सिंसन मिनरगा अमुक अन्ना अखोय पुन्ना चौखत मिननबगी पुन्ना वामिनबा पुन्ना चौखत मिनबा पुन्ना नुंगाय मिनबा हाइबा वखल लोंदुदा अखोय पुन्ना हिमिनदबा तारगदी मणिपुर से आईगी हाइदना इथिंग पयाम सिंसिना मचेत मचेत खाइदोगा चटकिबा तारगदी अखोय मणिपुर की सतम काइबा यारोय हाइबा अदुगी पोतो मंगाकनी अदु इमुना मुतानरकनी अदु मखोंफमदुदगी अखोय हंदोकमिनरगा मणिपुर दगी असम राइफल लौथोओ मणिपुर मियामना थाजद्रे मणिपुर की दलैबा असम राइफल सी कनाना कंट्रोल तौरी मधु खंगनदियो सु लौथोओ मणिपुर द सु की ग्राउंड रूल फजने सनद्रे कायरे यूनिफाइड कमांड मणिपुर मचान पाहनदियो स्टेट गवर्नमेंट लैबा तारगदी आई वफम खरसी अम्पाको की साइट थमजरगा मतांग से टेंशन लगे
District Veterinary Office Bisnupur ki Joint Director Dr. L. Gojen ki meeting makhada celebration of Animal Welfare Fortnight 2024 ga mari lainana nongmagi oiba Animal Health Camp cum Free Anti-Rabies Vaccination ARV ki thauram Nambol Veterinary Hospital amadi Intensive Cattle Development Project Sub-Center Laimapokpam na sinduna Laimapokpam Bazar ngasi pangthokre. Thauram aduda Veterinary Officer Dr. K.S. Dhananjoyna luchingduna District Veterinary Officer gi Dr. Singh Nambol Veterinary Hospital na konba mafam singda leiba Veterinary Field Assistant BFA Attendance Staff singaloinana vaccination gi thabak pangthoki amadi lamdam adongi hui chamaga humpu gi mathakta anti-rabies vaccine lem na kapthokki. Haukiba me ahumdagi thokiba Kanglup ki irang asida lanjenarakuna Bisnupur district ki manungsan leiba Laimaram Government High School Relief Camp da sangjafam lauduna leiriba Waroi Chingi Khunja Singh na tha nipal suraklaba irang asida senthok lambi leiraktabadagi Kaunagi handbag basket amadi lei polang saduna sel tanbagi thabak sathari adubu sariba polam sing yonpham leitabagi awawa mayok na hori relief camps asida leiba miyoi taramangana punsillaga hairiba Kaunagi pothok sing asi haukiba sahi lising ani kulhumdoi gi October thadagi saba horakibani Bisnupur da leiba PRDA gi maikaidagi lupa lising nipan ga samanga gi senfam mateng piraktuna Kaunagi polam sing leiduna saba horakibani haina relief camp asida leibi Kaunagi polam sing sabagi lamda takpi tambiribi trainer Waroi Chingdagi Zenit Hamomna fongdorakli. Image TV News ki paumiga akhanana unaduna wari sanaba amada Zenit na makhatana fongdorakpada October thadagina hojik fawbada Kaunagi bag humpu romdi sakre masigi manungda bag kunthra romdi November 12 dagina kunmanga fawba iboyai ma sumang lila sanglenda Manipur State Rural Livelihoods Mission na sinduna pangthokiba melada yonba ngamkre. Lemhoriba bag kunthra romdi hojik fawba sittana yonpham leitaduna leiri aduna makhatana saningba fawdre haiki adubu paisa thoktabadi yadabanina upai ama natraga ama thiraga sel tandabadi yade mahakti yumda leiringaidagi hauna Kaunagi polam sabagi training tawduna pothok adum puthorakhi aduna relief camp da leiba Kaunagi polam saba pamba miyoi taramari mahakna takpi tambiraga makoi taramangana sarakhibani Kauna si yamna sutangle sariba polam sing amuk yonpham leite sarkarna yonpham sinbiragadi yamna nungai jagani sarkarna zarabudi helhande haibabu paisa gi mathau ngaktani angang sing asapot saning bada paisa leite thamo yamna kai haina su inmed Zenit na Image TV da paudam lakhi मैम से मनुगा मन हनिंग सावना दम हाइजन बस यावे अदो खै दम सामिनरे दो तंबी ताकि तंबी बसिदा तन कौना जे वाट पन मरम मरम लोइना ताकसे ngam hongdi hekta habidi mi na yama kwa paisa thada pa yam da banina kauna jina tang matam jida ha na di kauna jam hongame adu hujikti kauna je khangje ja maman hengta lame aduna ano moina pithare paisa jiga aduga aingonda kauna maman hengta lamba jiga sana je aina tambi khangno myam do do makhatana loan baje haining ba myamna heli aduna sarkarna miyeng changbiu Karamba wakhaldagi Kaunagi polam sing saningba fawrakhibano hangbada Leichonbam Lakshmi Kaubi inmet amana fongdorakpada angang lairik tambada awatpa mayam leirakpa amadi angang asapot leiningai paisa leiraktabadagi basket asi saraga awawa kharada oirasu kokadra khanduna sabani saba thakpa hawba hawtabadi karisu khandre mina macha asapot pizaba uraga ikoisu isa sing pizaningi mamangdasu serb saba duk saba taurambadagi sittadana saba tokre aduga kauna amuk sabani masisu sitrabanina saningba fawdre haiki aikoi relief camp da leibase yamna ware laingak na yumda hanjinba yanaba sinbiyu haiki sariba kaunagi bag asi amada lupa chani yankhai dagina sahum fawba yoli aduga embroidery tawbana lupa samri dagina samanga fawba yoli hainasu fongdorakhi
ꯍꯦꯟꯖꯜꯂꯛꯑꯦ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯆꯦꯡ ꯆꯥꯛ ꯈꯔ ꯑꯗꯨꯝ ꯒꯃꯦꯟꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯄꯤꯔꯛꯄꯗꯨꯅ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯔꯛꯇꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯉꯥꯡ ꯆꯦꯜꯂꯤꯕꯅꯦ ꯑꯉꯥꯡ ꯃꯆꯥ ꯍꯧꯒꯠꯂꯛꯏꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁꯤꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯑꯆꯥꯄꯣꯠꯇꯪ ꯆꯥꯅꯤꯡꯉꯛꯑꯁꯨ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯀꯧꯕꯅꯤꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯌꯥꯎꯗꯗꯤ ꯍꯤꯡꯕ ꯌꯥꯔꯛꯇꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯤꯡ ꯊꯨꯡꯉꯛꯇꯕ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯉꯥꯡ ꯆꯥꯕ ꯊꯛꯄꯒꯤ ꯑꯃ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯎꯕ ꯍꯥꯎꯇꯕꯩꯗꯤ ꯀꯩꯝ ꯈꯟꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯋꯥꯠꯄꯁꯦ ꯁꯤꯗꯪ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯉꯥꯡꯗ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯐꯣꯀꯁꯁꯦ ꯄꯤꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯩ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯒꯤ ꯈꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯈꯔ ꯁꯨꯔꯒꯗꯤ ꯑꯣꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯟꯖꯕ ꯁꯤꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯣꯟꯕ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯉꯁꯤ ꯅꯨꯡꯊꯤꯜꯒꯤ ꯄꯥꯎ ꯄꯤꯖꯕ ꯂꯣꯏꯖꯔꯦ ꯏꯃꯦꯖ ꯇꯤꯚꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯕꯨ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯟꯅ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ